Agradaa AdwenkyereLady die nti na me se memre kakra me wodi abetena ha kasa ne se nana wo kunu wo ma mebuo bi mra wo ho wo se na wo yesof maame fa wo bible wo ba life da bia na bepekin kan fa wo choko se ho de sen kra choko ho no ma ko ye no fa ho experiences ni bi eyede asemo mo na mo ye mema miensa wo se mo sori gina mo mo ba besi aba ko penka mema miensa mo timum da bia wo te life ano wo tetem na wo tetem mo ne ntina se mama ye do bebre na so enough is enough mama so so ntokwa no so e ma na nya west enti mo sa amrante miensa mesra mo amadaroma mo sori nyina na mo mo amaame no na wontwe no ho free social media no so kakra na ne mma nkwala twotwo fefe wan o munya asomdwie amenka no kore pa nkyerɛw wo bia ya wo so ne reverend wo so bempa nko biem enti nani age no ye nyina ye ni age am one of the people I'm so happy say wo ne reverend wo so bempa ntokwa no wo so de wakonde egu ho banana enokre eye nokre ekwan a wo fa so treating crofo ebo a wo mra wo fi choko bayi entokwa ya no ma hyase ni atemdidi a wudi you are 100% na de ne de ye me nwanwa kora aye Amankrado Agradaa na wonim se Amankrado ye bad ya se na wonim se Amankrado so akodi obi wo ye frɛ ne sen US ha se na hokra ma ye madwen se meka ho asam kakra kyerɛ nana listen US America kura emu ha se ayeti se wonim obisa ho nsem wontimi nkoye adwuma of facility baabi na de a wo so Amankrado aye no wakoye ama na ye yiho but ade a ye me ya wo ye Ghanaians ye ho ne se common enemy fight se ngege ni kru bi asori backfire ma me no behavior bi a enkoyi enti no enti ene no ono ngege no ho ahinti ene mu nyina mo bekwa akogina maame nachi na ase mo asoso no so na ahye nkrofo a omo tan maame na so omo backfire maame no but you guys know say ade bi wo ho ebi a maame na ya enya omo kan wo se mo omo kwan na omo ye den na omo kan enkeden na efe si ye nyina ye Ghanaians ni abehia e wo social media so nanka ye mingle with each other. But in the Ghanaian community on the social media day, ye mudodo no ha entokwa e manson ahoya or time any this social media so obi beba be didi watem seriously and so na anya ne hwe na at the end of the day no what the personal body anya media ball no dia be didi watem what the dia wo e wa brabom ne dia wuni e wa brabom no dia be didi watem ba se chi na wokọ ne bia wokoye ye mfa ne se surgery na woko lose weight na woko change ne ma bia ye wo personal body no na odi bedidi watam no a ana se edan ana se car na se bibi ofu se woni bi no odi bedidi watam no afedi ne unya bi na wo show off nso a wasan de no so aba sa bedidi watam ede ne ye age Ghana fo entokwa emanson otan no adoso AdwenkyereLady ni minua na wo ho te sen enne meba na me ne ye nyina ya betwetwe nkomo afa ye nana Agradaa ana ye nua ba Agradaa ana ye kan ne sen esofo maame Agradaa woni Amankrado ene ne bloggers ya wono wo mo nanka wo mo ye sei na enne wo mo se ntokwa si wo mo ntemu me ne wo ye bedwendwen wo mo ho kakra me gidi ye se wo ho ye fa comments etu video ya se mame na mesra wo se Emma and jump into conclusion doing my talk na enkyerɛkyerɛ wadwen ne bia na wobɛkɔ akotie end no na ba bia medi kɔ wie no na nyɛ sɛ de wadwen ye wo no to bo ase nya bokyerɛ tie mi kosi awieye na wotimi ehu exactly point ya me pese me meki na no ba boa wo ama wotimi ayeden wa kyerɛ wadwen pa eji mesrɛ wo Emma mpepre wo ho to bo ase na fa o comments gu video ya se na wo so kyerɛ wadwen sɛ de wodwen fa nsensɛm a ɛkɔ so nyina ɛho ye nua ba maame Agradaa woni ye nua be ma Amankrado omo de ntokwa asie ni dindindindin na se yetu ye ni hwe social media yi so a we nye first time ma Agradaa ne nkrofo oko ana Amankrado ne nkrofo oko ana bije ana se wo mo social media yi so ntokwa no one or the other na dia ya na menti ase ni se emfaso ben ana se mi hu wa de krokra mi nyusu enigye ben ene wom kra enne se Ghana ni be ya downfall especially on the social media me nka se wo mo ma be request for friends now no my friends no dey you guys are just mingling with each other but I'm talking about real friends now wo ye no mutimi kasa backstage on the phone na asofo no it's a headache miniano ma try once I made me number my baby or no be request me say me nani gye me ho pe so no me ya downfall on my phone na nkwasia problems ne nkwasia ntro ne nkwasia asem a lady no
edi wo backstage no menuanom se utiem na wuhunumu na uti ase a ubebisa ho se na aden Nia mi huni se yen Ghanaians no obi wo ho a wonye obi ahwe wotu ba bi you are minding your own business na wo hu obi ehi keke as all find ways and means e de wo time ne ahoye bi ne ja obi abaw so na so abekọ so chaos any frustration any stress e de amount life because what you do just sister emi so on de ehwe ha no emi so on de oni promises to all bekọ so problems e wo life Nene mami Agradaa eni yenua bema Amankrado eni womu a omudi womu achi omu kru nyina enene me pese me yeden minimu nyina mo bekasa kakra menuanom entimi nkoba se me kama mami Agradaa nko a eni entimi nkoba se me kama Amankrado nko because omu mienu ni nyina me ne obi eni asem na emo me ka no kre ya me feel se me madwen mu no eye enokre ma me anasa efutu a me feel se eye befitted ema sa afanu no enyina Enko ba se meka sem ni nyina dia favor Amankrado because me ka no die me feel se eye no kore menuanu munim bibi baby ebedru a anya wo de no ya na dia ye ho aduru ye nua be ma nana obri ye bo akan fa ye ho aduru na ye nyina ye nyede ye ntutu ye hofo enipa wote ho ade wu begu no eno a na wo ye den wutwa wo social media yi so first na Agradaa wo ba social media yi so wo first time about social media say wo be mengel no the first friends I would choose you know that's your problem wo ba first time wo make good friends wo ba social media so for we need to form na to obo ase na hwe the right friends ya wo no omo be mengel ye wo namfofo bi wo ho a omo wo background ye beka say criminal America for beka say criminal background check nipa ne background minim se nya dia betimi akofa police for so me check obi background ma e wo social media so but me AdwenkyereLady amete he me ye abrewa e wo social media so me ya abrewa poso a me kura poma e wo ma bloggers ni mo social media so omo abete ase no beka no kro no beji atum dia intimate we minim obi a dodo no behavior omo de to social media so enti se na me select obi se me ne be ya adamfo a oye blogger na so oye whoever Minimu ni suban papa na me amechu se me ni pa ne koya adamfo eti me me friends a me making a wisely the same thing na Agradaa wo ba en ka wo so to bo ase na wo de wani to form na nkrofo bi a wo fo se wo pese wo no omo mengel no wo share that steady omo background no omo niam bi omo aye atwam ni de omo timi ye ni de omo timi nye ansana why den what take step and make friends Mami, wo digidi na be make friends on social media. So first thing, the whole person me point it chiro. And no na for all these chaos, e di aba wa bra bomu a ene. E handle back and forth. Na ni nyina echi no, mi hu ne se papa o wusu bempa. Ne kese amoma ne di ahometie no ojaw ko gina na sorry dem e kese ye no. E no so e di munya bi. Se mo beje edi o se mo nyini o se di o tie mi beti ase o so onti ase o me believe de me gidi se papa no e kese no odigu mo so no e fa bi no e di munya e de kire se nipa ho se isi amete hei me se me ye blogger me wo ye friend sen edom di machi me wo nipa bebre follow me Facebook enti no na ma share that de wotan akotag obi na me begu nanim ase na nsem ennim on truthful things na just me gu nipa no fin se nipa ne de eja obi original kan nsem bi eja free na kuma mu ne spirit mu edigu me so a ebi betimi atake place so ati ase enti me pese me mouth ase say no ye me believe yeah anyway me say wo beka say wo de wo nyi ni sa yes no ye wo so believe but the true baby a said ye wo de ejaw esi uti gu obi enu ase ma ne ko ejaw ne ahometie mu no mo ma papa wo so be mpa de jaw ne ahometie ebegina na sorry dem be kanchi ya na say beka say be do me ye for days ya na papa ne nieme bi amonde toto no so no no watimi hu se bi wo ho a anase ni nyina enye no kore but by force enim guasie mu na mode papa na efa minim sese bi wono so onye enje wo nieme bi a waye ya na nse bi okeka gu nkrofo bi so a ya bi a na nka emfata so wono so eye de ba yesi ade me ka Agradaa ene ne boys ehu nsem timitimi nkofa ye ka ne sen de other areas bi a emfe me frem masem no enye basa menuanu enti ho na Agradaa mra wo call bukomo mo se ho de sen kra choko se hefa baaye no nanka wo se wo ye video se wo se wo de wakode egu ha na papa ni ni asem bia ko wo hu bi mu a na wo apologize to papa no nana ensem bi wo ho a wo keka kire
papa usu bempa na emfata ukristoni emfata maami pani emfata obawarefo se wo bekeka edi agu papa usu bempa so sa even though minim se wo bo kiss bi wo ho a na edi agu no so ba ye wo kiss bi wo ho a wo bo a fanyansa to ho. What I say? Enti e hodie mesra wo say even though still akra encourage you betime video kitwa bi na wo de akasa sensem bi wo ho a wo keka gu papa ne so a na nka emfata se wo ye de wo ye sa me de no to nchen a ena wo boys ya wo no manya ntokwa amuku papa wo su be mpaka esi ne free ho a munyina kama na aka achim kama because mbranti a edi wachi a wo mo ekoma wo social media isu ebinom timi kofa nkrofo awalesem efie mu awalesem a asem kro no yensre no so o meka bi ana asese bi yensre no se wo meye mu chiame na sem no ka bi kro o ma mekire na dwen keke se oh asem o ekoso me dwen se yo but rather wono na bekwa ko lutu nipa kro no fie nsem nyina begu abontia begu ne ho fia begu n'animu ase na se nipa kro no ko ni nchembes no ko nukuto dwanimu a empire obebo ne bi wo ho a etimi come back to catch you enu bi enene o boys a ono omoku a catch up to them ebinum timi kogu eni binum ko combine nkrofo ko combine ekogu nkrofo wale ye ko twa ntroto nkrofo so there are so many things a munyina maye o social media iso a enne aka mo back to catch you na de ya me dane say na Agradaa confess Amankrado ne BJ ni boys a omudi wachi nyina so bebre so confess say elmo aye mistake se wo mu bedi wachi wo ma ye mistake so wo no be ya adamfo because nana se ye e ka no kro onyame ani ma bisa wo se enkrofo a no wo koye adamfo sa amrantie nyina omumu hwan ana meka se just a few ena e bia mi hu omu video wa o ma ye e dia backfire wo emra na wo ye sika gele a wo start se wo be ye sofu di adwuma no enti se wo tena sidi na adwen ho asa enkrofo e bebre a backfire wo dada akan samu a emfata de agu hu fi nanso still wo na uchusu yese wo no mo be de wo no be adamfo emra na wo twa reverend no usu bempa no ka kire nse wodne sa wo akola twa wo yese se bia busuafo mo ni mu a kan samu a ye filthy words digu papa wo usu bempa so no Agradaa na sa amrantie ye omudi wachi nyina na omudi wachi na omo kuma na omo bose na omo gina field ne so a wo mo ye wo map de boa wo papa eno na come back to hand them. And then no na backfire to hand them, but maybe they don't see it like that. And in Agradaa, why ye be a lot and why you social media? So AdwenkyereLady, this is my second time one may count once. Now dear me who own Agradaa when they say Sasembi koso naso will be bekabi, Nasa nipakona and come mount 100% winning in the asem, and now we no I say oh what town. Mental back. We lady be I see you as my own sister. Me pe wasem mi muno. I kinda like you in some ways. But I said, we ye nipa be ye like wa enye ye because I say nipa na kra or pe wasem ne dru baby anu ayeden. Wa man feel sorry. So be pe wasem. And ne bi na wo de aye boys. Now boys ni they deserve it. Papa na me ba na ma be kan omo so kakra de ayeden. E de ama omo a wo so ye ya anko yi. Agradaa because now boys in him behavior nyina and so on be di wachi common enemy fight e bi no wo ho a ma me ngege ho ahia ye wo munti e na wo mo sheda be di wachi o ma yiro ho ye but enne e na wo mo kan mo nim sem wo nim se na wo ye obi asabi na wo nye adepa enne me amete hei eni enuanum binum wo social media iso a wo fo se enne se wo ne ho an be ya damfo se wo ne ho an be ya damfo so be kwa kofa ho an ansi agongon wo so be kwa kofa ho an ahia akire enye ye febiem because mo an na mo ya damfo ya na mo dwu mo hu ya mo so antokwa mu a mutimi ko record nkrofo ma me no nkrofo papa no nkrofo fie mu di begu abontin begugu each other ehu fi enti se ne se mo san ba back na mo san dwu mo ho na mo san be ye na me do na ho na de ya yenya ye tie akire na ye hwe mo no emfaso obi e woso because mo be sa turn back na mo sa atontokwa mbiem enti ntokwa na mo ko social media no so no cannot tell us say you guys don't love each other. You are pretending to make people see say I say you like and love each other, but you don't. And why don't you lay back and stay back and just mind your own business? Agradaa ma me kan no krenchro AdwenkyereLady woni me se me to me share video super
na enkrofo bebre wo ho ama study wo mo a metimi abobo bi kura din a kire wa me hu se omo pe wasem pa naturally see the video to your page ye wo hu bia comments omo be mema any the way omo be active videos na it tells me say enkrofo we mu omo pe na Agradaa asem but the no behavior wo yi na di ni the way ade bia ntokwa na nsem ni the type of behavior no ama me hu se bebre na eden omo lose hope if you binum kura be confess o video na se I express all my feelings say enough is enough. It was so try the way so. But for some reason, na wo your ba ware fo a waware a unu kunu no manete. Na wo kunu kura de se me hwe de wo de aye no social media no so no a aya na papa no me feel very bad. E man me nimu no. Me hu ne se we a very laid back person a onpe social media so sense mo se me kunu ti we nkrofo bebre kura fe se me ni kunu. So me wo kunu 25 years ni akire. Ya kire se wonye obi ope social media so ade te se wukunu ya manente no wan kona no handle no bibia quietly no enjoy the peaceful life she social media so yenua no ma no mo ye bloggers ana so mo ye social media personnel so mo yi o mo ma ene o mo kunu no de abegu social media isu how many times na mo ankasa mo ntokwa e be mo nkofifa bi no mo kunu no mo ni hwe ka wo mo ntokwa mo kunu emegu wo mo fin how many times na mo nkofa bi no mo ma eme disgrace wo mo nkwala ne nye mo boni bia enti ene ne fe ene sen se na obi kura betimi di ni kunu na ne ma a o ye social media personnel de abegu abonten se nkrofo hwe ni nyina ye yen Ghana fo ni su ban boni bia ye di social media isu a emfa kwan mu a eye ghetto behavior na nso ye hu ehunti menuanum enti ukunu no ma papa no enrest me feel so bad mama ne say wonye na dwen say wo be ku social media ntokwa wonye na dwen say wo be ba be disgrace no ho social media but na yire abeka ntokwa ene de wono ayede abambi tina na dru ba bi a ka kire wo ho say enough is enough afedie eye me kunu nti metwa so me menti metwa so na Agradaa ukunu ti we say a wo we papa say me hwempa from Amankrado to BJ to ya na me refifi bi no de ya nuanom a wo de me fan say na wo cells no omo koma wo nyina me nim na me hwe say de omo kasa kura kire me say papa no kura omo kura no omo respect papa no it that means onye wo mo boni bia but na wo ho hinti no wo betimi akotwe ni pictures ya begu ho na omo abedi na tama na omo abekeka nse bi emfata e de egu papa no fi papa ne boni a wo ye ene de hin so wo wale wo na say e di enti tina Agradaa enough is enough. AdwenkyereLady me say we are making ubu befu me pa because me dey me hu say nansen wo dey the same kra today's TV na be follow me so me dey me dey be follow me no any problem but was some kind of kra no e dey kirew me ma me suban ne ba no kra na se wo di nsamfo a obemma wo hu say ade na wo ye no wasam nye de na me ma akew said ye be ya wo be hu nyansa no wa stop no wo hu say wo you wrong o ma me kro wo so support wa afi obi hu so be stop so what I said na Agradaa me wie na ma ba wo bloggers ne so na fe ma ba wo nua wan gege so ne sa amrante me sen omudi ochi so enti nana me kana maka akosi so say for your husband's sake twasa entokwatenten ne so twaso ni a wo ni reverend wo so be mpa ye wo social media so no opambo ye wo no obofo ye ho ahwan nyina eye ene wo call cells a wo bayi ensem a wo bekeka ye say wo call edi wo ko hu ye nti wo di bi betu obofofo na no achikura na obofo starting to kwa kura be ma na futu wo bekeka just say it was funny but at the same time it was very very brilliant idea said ye wo ko hu ni niam a go through ne back and forth wo do wadi wo cells nti ene wo nko ntokwa bi mu do akonde agu ho wajai ye nyina ye happy say na de maami wakasa dodo e ma ye nuanu ni bi kura ka say me said that be we de twoko ho na ye good pa nti ebi kura de ya asa grodi ka so omo so pese omo kwotwako bi na ye frɛ ne sen omo so etimi ye den esakra ana so omo so san free niam bi ho enukure nana sa video na be ya o ka se wo free choko ba e ntutu okure wo mu afiri mu na de enkrofo was very happy enipa bebre ba me inbox mbe kanfo ma me say woman wa ya de ama fe de ye hu se enukure nim ni bibi a change no pa afe de ani na enu ani nansa eni ye hu se wa start a wo no bloggers e ko amoko na Agradaa ma menka no kure pa nkyerɛw sa ntokwa a wo no bloggers e ko sa wo ko twoko no na mu gina ntokwa kyerefum e na sa ye frɛ ne sen twoko ekoi ebe mu enti wo ko ba ye na wo so do akonde abegu ho na wo nku bie mu no definitely no kure mu papa wo so bempa enkrofo na na omukun they will be very happy say ye papa ye nana ye bra ye sofo enenne maami di na tem day in and day out
Chisa mami so ono ye papa yi enku bie mu dia ene hallelujah yenso ye de akode agu ho yenso ye ne mami be ye fan ye ni problem bie me feel say it was very nice and very smart idea. And they have every right to say omo no be ye fine omo no ni asem omo papa omo na omo wofa anase meka say omo bra na so omo sofo na wudi natem this also ni natem bie mu a e de ntokwa bie ene omo no wo mami Agradaa enso no ukọ ya omo gi wutum mu afedi omo ho no e ho adwodwo no e na wo be start wo boys yi so wo boys no nkrofo eboa wo amra wo twoko nyina no sa nkrofo yi se mehwe mu a at the end of the day wo twoko no entokwa bebre no omo kon ya na hu hia excuses bebre no omo ya na hu hia ebinom timi ko gogo no makofa pictures se wo beach a wo so eme wo dwale o se wo ye den at the end of the day na ye nto omo ye niam bebre trying to deceive and you kind of saying deceive the public to help you on your behalf. Obaye wabeda omu nyina se asomdwe mu abobo omu din wada omu ase bibia akoda. Enkemra omu mu binum nyo omu nyina omu mu binum sorry ya na omu buofu na omu backfire outside we ungrateful na den na say ni nyina no. Se meme ne wo as a married woman wo ma wo hia wo peace of mind na wo de ani wo kunu atena wo na aka say I'm coming to enjoy my husband me kunu kote wo di abusuafo mo ni mu amufa ncheme wo so be enjoy wo kunu kote yate kotena baby di sabre free so no mu wo ungrateful besi sabre ju di sentin kasam foforo bi mebubom e ma wo nya wo ha ko mo jai no watedi ebe hu ana wo sorry dem no watedi ebe hu ana wo sorry dem wo betimi kura de sa atwoko ho a wo ko ye problems a wo ko go through ho eniema wo go through betimi kura de bi bible nsam atoto bi hu na wo dia ye futuo day in day out wo ba life ana dia betutu nkwala ba nefo na wo de wo so tuo mu nso dia e koso wo ho eniema bi afu sa wo ye ya na enye ana wo anya ye de to wo so wo ko choko experiences a wo nya ye eniema enipa bi du go through me ye sure sa wo di choko akoni abai enipa bi wo ho kra sa bi su ba bi o meyi na di akere wo kra no ebe mo hu se se Agradaa wo sa me ye den me hwa me hu so yi ni nyina ka wo ba ye ya wo se wo be mo obofo ye friends afutuo se ma wo nkontokwe ka betimi di ni nyina keka ho na wo di aye afutuo wo ba wo be so wo life ano ahyase afutuo wo be hu se wo boys wo mo ka sa wo ungrateful wo ye de nia wo de mo ho ebe 1 year ombejai 1 year ombejai na enso so no wo hwe ya omo ye kakra na asori ye na aso start say wo no omo de ye de e de si ani enti se mehwe mu a saa mrantie ye omo bedi wachi se me ka no krapa wo nyame ani mu anana obia na waba wo so ne papa wo so be mpanku biem enti na waba ye wadamfo ana so me ye wadamfo ana obia na wodo obia no se yesi ye ka no kra wo nyame ani mu a treatment ya wo ba ya even though o boys ya wo mo di wachi no mo nim se wonye obia ananka wo so wo mo support o ana se bia wo mo ejeje ma wo enei wo mo kan se no wo munim sansensem ni nyina dia satama na wo cells na wudi akoni aba na dia ye di ye uni nyina na nka wo so wo so fo aso no wo so ka say yes maame no wonye ye nya ni say but wo mbetena ho bekoma wo ni bibia even though no wo munim na so wo bekoma wo betena social media so gi atem didie ye nuanom boys a ombedi wachi nyina bekoma obebre kurukura big platform a na nka ombetimi dia ye bibi foforo na enso omodo omanim onyam ene omo dignity to fom ebedi wachi ebetoto abeji anim guase because nkrofo hu se omo fo se waye niam a emfata na omo fo se wo ye nipa boni ni na wonye good person a omo kuma no they insulted them insult was a wo nkrofo boys ya je no enya asam ketwa na dom bia na nka omo so video wa na so omo so life a omo nyam ombehwe omo eso ate ebuo bia wo omo ho eso ate wo mo page respect ya no omo wo eso ate enti na Agradaa ma menka no kore pa nkyerɛw wo bia ya wo so ne reverend wo so bempanku biem enti nani age no ye nyina ye ni age am one of the people I'm so happy say wo ne reverend wo so bempantokwa no wo so de wakonde egu ho banana enokre eyenokre ekwan a wo fa so treating nkrofo ebo a wo mra wo fi choko bayi entokwa ya na o mahase ni atemdidi a wudi you are 100% wrong you are 100% wrong that's the truth and I make a tron you are 100% wrong entokwa a wo ni sa wo boys ebo a wo nyina som no eye kama and I catch it up to them so what I say nanso wonso no the way I will handle woman no enye good na de ne de ye me nwanwa kora aye Amankrado
Nana Agradaa, na wunim so Amankrado ye bad ya. Se na wunim so Amankrado so akodi obi wo ye frɛ ne sen US ha say na hokra ma ye madwen se meka ho asam kakra kyerɛ nana. Listen, US America kura mu ha say ayeti. Se wunim o bisa ho nsɛm. Wuntimi nkoye adwuma o facility baabi na de a wo so Amankrado aye no wakoye ama na yi ho. Na je se me kura ye ngwa. As a matter of fact, me nya ho asase bi okura hu hia kura se me address. Because me hwɛ mu a first thing of efuna wawu na nti Amankrado nti 70 enti emae na eno ye first. Secondly, facility ben ene nti e hode camera bi eni ba bi enti wo betimi akoye sa ade efunu. Nana hwe ade bi wo hono ma sa wo ya ete ebu okura nipa wo ema wo eso. Wo na wo kasem no. Asem bi wo ha wo kan ema ugu hu fi. What I say? Ugu hu fi because se me hwem pa sa asem wo ya wo kan e china bi kura wo kura se wo tu kwan aba abroad ha. Sa Amankrado timi take you on na e betimi affect you. Sa Amankrado take you on pa or sa asem wo hu a china bi sa wo ba America ha, you can be detained and questioning. So what I say? E betimi detain you na ya question wo ade kro no a e ba ye no wa be chichiri mu yi. Ye beja wa wo be kono na enka wo hu ya anka wa anka so na ye too late. Enti wo kasa at times wo bobo kiss na hwese de obebubo nafa e na sembi so ha so ofu se ye no kura no a dwen hu se de okoka to abonten e betimi abe affect o betimi degrade o betimi disrespect o ana se betimi ate wo ankasa no kura obuo bi enkrofo ma so what I say ansa na de baba abonten a wo de aba enti me kam na kosi se ni a eye me nwanwa e pa ya Amankrado e de se me hwese de Amankrado wo ne no na mutie yi a wunim so ye nipa bonini as you say right now wunim se wonye nipa papa wunim so obubo kiss wunim so one maakode wunim fa no bia wo fo se ye bone a enne wudidi Amankrado atem na wunim ni nyina e na wuchusu ne se wo ye wadamfo e na wutimi ema na kwanya ma ne ba ofie beje wo ka niema bebre no wone ne eye so what I say enti wo no na wo ye obi asabi meka se wo ye ade papa ana wo ya de bone enti se nei se wo betena ho na se wo se wo be kika sansem wo nyina gu Amankrado so a pa me ka no kroncho ye o be ma bi wo ho enye me nyina se wo ye ho adwen se wo ne na ekontokwa a obeka asem bi a kire wo a wo da hodi na wo no wa kan sem be 1000 na kire no baba ko pe no obeka kire wo be nsa hye wo pa na at the end of the day wo bi sa wo se akoya asem o kan ye kura de nkrofo kura beka se bi kura me ne na dada enti Agradaa se me kana wo beti a wo kunu wo ma wo hia wo life and no strength na wo de ahwe wo kunu na wo ma e de na wo je maame twantokwa no so enough is enough pa but mesra wo se enukrem se me hwa ase wo ne nkrofo nyina start se mo kontokwa yi afa beduru ba bia wo se obia wo de obia to nchen Amankrado mra me enko munuan mo hwe aya na times on Ghana for de ye me ya e wo ye ho ne se ye ntimi nka no kore Amankrado to minim no from nowhere onim me from nowhere but enokore ne da ho a aya amome nka minim me social media yi so eniema Amankrado ne nkrofo bebre aya agoma go through ntokwa ne ade nyina I'm aware of that enye no ho asem na me ka woni Agradaa asem now Amankrado ni Agradaa asem now we see ye ka no kure wonyame animu a papa no no onye na dwen so ne Agradaa abeko but Agradaa push ya to the limit where the man have to come out and fight ni yeso opusu nunu so a otene kankan enti me hwe se de no wo ye o mama Agradaa me fi oduru ba bi na ye hwe a kese onye na dwen so obebu a wo de fefa nchan ya instead of so ba obeba wo so no kra no wo de call enuanom bloggers foforo so na no makoko but you still pushing enene abrante ya so life wa onu mi no maso ntokomu Nana Agradaa AdwenkyereLady die enti ene me se memre kakra me wo de abetena ha kasa ne se nana wo kunu wo ma mebuo bi mra wo ho wo se na wo yesof maame fa wo bible wo ba life da bia na bepekin kan fa wo choko se ho de sen kra choko ho no ma ko ye no fa ho experiences ni bi fa bi to bible ho na man krofo afutuo na fa experiences a wunya in life any even wo wo kro ba ko no kra de sen so to mo se hen fa ho no eniema bi a wo go through ni nsem bi a wo for say wo betimi di amankwala eba na futu fa mankro nkwala eba na futu entokwa no enough is enough ma wo kunu nya na somdwie ma wo ma enye o ma somdwie wo me nketenkete ye nyimu enkwala wo mienu a emayo mienu bi a na wo mo ba na nsan ya na ase for the past best 6 months to 1 year ye hu ketekete pa wo ka ho na nka wo mo ye mienu
enkwala mienu nyina se wo so omo eda so wo ho na se de nkrofo accuse se ba ko wi so omu ye na omo mienu nyina da so ho a these children need you. Se be ye nkwala ibenya 15 16 17 de ko nyina they need you as oba enye nieme nyina na bema omo papa obetimi a chechero oba wo de enieme bi e won kwala ama body hu no nso wo bi wa go through it. They need you. Enye bibia na wo se house help anase wo auntie anase obi ene kire wo mo. Twitwa social media ntokwa no so one make big mistakes from day one and now for abefe for mo social media so what I say meti we listen me nkoka obi ntokwa e wo social media so nanso me kura me nkoka obi ntokwa no obi share da ba me inbox nti na meti we me nti me kura answer for messages normally my year in the sense message no kura ma me wompo e na ma answer Obeba mi inbox mo ba be se be ka sister wo ya me fe me pe wadamfo na me fa na damfo ni wieye no me ni nkomo bia me ti we me nkama wale sam nkyero me nkame be bi ho asam nkyero me nkame nothing but the nipa da se ni betimi aklemu nsam ade abegu so a se na me yi audio abegu abonten wo social media so a obebi sam se sister na wagimi ana so abotam nanso nana menfi ni peyi a metimi ba bi din ya mate din ya me mani me own business mewu ana me ngui bare nipa na dru ba bi na obi de ade bi ye wa na fe de dru station ba bi a ho o say yes enough is na no way you true colors no na ade a kire nipa no so what I say enya nru sa point no ma me but na wo de every little thing a obi de be ye obi ya no wo be ba abonten everything ade a me hu so wo ma abonten me respond ye e wo ho e ye wo bai ewu ya ye so wu ndie me nti say enka wampa obi ekoka wo dressing ho nsem o so obi koka wo de wo koyi wo closet mu niema be hwie wo chese wo closet mu niema nyina gu ho se ye mehwe but we de me hu se wo bai de okofa wo bana nkasa na ye nim no abegina ho se wo ni yenhwe no Ejina na Agradaa mesrew AdwenkyereLady me nkoto dwogu fom twantokwa no so na ukunu na oma enya oma so ndwie kra wati ana na Agradaa boys eye aman ene bije ne ye nua mema no amkeka ho nyame enim ne ya ne bi ho ha menka mudi mesre mo se maame no de nakodi egu ho amosom fom akodi emu ho muntwa so munyina mudi nachi na munim ne ano wo ye ni nyina enene mudi nachi a enti a ema no big head so ayese obi ya ade a enye na ade a enye no wuntimi nka nkyere no na wo soso no so enti ne tiri mo abeye ne dese de oye no eye enti meka se munyina mo ka ho bi na mo apempa no a ne wabedru ha ohun ayesa akola wo di nkwase asem na wontia no na wo soso no so mo soso no so a ne ede abedru ha e na watene ne back e na fe mu na wo de ba mo so enti sese no mo ankasa no megidi se mu bebre age atum mrebi mu se na ho ehi ka se na wagimi no okodi na Agradaa echi wa learning lesson wa accepting mistakes enti ene no onkodi na echi bi enti mesramo munyina Amankrado BJ ene na ho ehi mu na moye main 3 ansa na ma ne meme ka ho edi mochi nyina mesramo muntwa ntokwa no so na bibia amfa na asem ko biko munyina mu wo video so a ya na mo de backfire ma me ni behavior bi a enkoyi but ade a ye me ya wo yen Ghanaians ye ho ni say common enemy fight se ngege ni crew bi a sorry backfire ma me no behavior bi a enkoyi enti no enti ene no ono ngege ni ho ehinti ene munyina mo bekọ akogina ma me na chi na ase mo asoso no so na ahye nkrofo a omo time maame na so omo backfire maame no but you guys know say ade bi wo ho ebi a maame na ya enya omo kan wo se omo kwan na omo ye den na omo kan ana mokora moko join in na motimi boa na mo sesa maame no se mo ye ne saa nke bi a maame yo grow wins nru ba bi a waduri ke bi anka wasesa nke nya ne se nke ne mo a mo boa no support no risk a mo fa mu ene niema a mo go through adidi atam a mo gi ye nyinala Kenya ni se ne watene ne back a wo san bedi di motemu enti me de me mu pa de na Agradaa mpese me ka cho se ye ka no kro wonyame anim na nya etan ene ye wo ma ye nuanom bloggers a wo no mo wo ebinum de a ene ye maame ase what you are doing is not right twaso giant tokwa na wo no mo kono kra na mind your own business at home with your husband with your beautiful children na enjoy life na me ba ye friend is saying yakwan kra de sen kra 1 gig any jemeso any esiama musa ankrofo miense I'm very disappointed in you guys papa you guys should be ashamed of yourselves mema miensa pant muntimi nka mutiri mum na mon stop ma mi anase muntu ma me fa na mon ko strike kra na wo hu se se bi se mi jimi a
emrantie won beja mechiridi na Enoch wo ho na bigger kwesi wo ho ba ku bi o te radio so no waye so beta no kra de na men kai ne din no mu nyina di na Agradaa chi me kra me hu na Agradaa no na sa nkrofo miensen papa ba ku bi wo ho sa na ni afi e na no mo tetete ni TV ne so sa time no e no mu nyina ko e na maba Minuanum, mumma maame ni sika wo de mamo ana munya free no ho no engu mu ho fi mo ye mrantie miensan fefefe kama mo so mo wo mo life ahead of you guys maame no ye pani chen mu nyina ade o sika chen mu nyina one na eboa mo ne ma bebre na so still mo sorry nyina na dachi bi o sakra no kuremu no da hodi obeka se minua 1 gig we de wanyere no ho ansori nyina nka nya ne se mi Agradaa masesa ampa ampe se jime so ansori anyina aka nya ne so asesa masesa mpampe se ba akoro de se sia ma ansori anyina aka nya ne masesa mpampe enti edru ba bia mo enough is enough what I say emema miensa ema yepo yempo ema yeti ene mema ye bo be ma san ye bo ba upo umpo it's up to it's your own cup of tea enti nka me expect se asemema miensa mu a mo ka mo tiribo mu a mo betimi asete maami we down maka se mama se when nyai sa de we ya say munye bibi na mo stop mu sister no se mo se mo do mu sister no mo maame na pa no kuremu a mo ma ye video me so ntokwa so me ntokwa no kura anya mo na 1 gig wo sorry a ye chi wo ma wo sister yi a okoda ye frɛ ne sen chokoi me kai se 1 gig wo be ye video ya wo ya mo mpa ye mama part na den de Ghana for mpa ibo no ye hiam o my Ghana nkwala de dan nkura se o munya adwuma nye nkwala o mo wiewie school o munya adwuma nye nkwala o munya aduane nie nkwala o mo sofa e wo my Ghana mpa ibo o mo hia na nyasam ketu 1 gig enyasam ketu anya mu sister ya mo ntimi ntu no fo na Agradaa to a very nice lady ya wa bo no bread do de waduri se wabie store bi se obi boutique bi wabie adwuma bi na mo nyina mo gum bi na mo ye na mo hwa mo adwuma na koso ne ade mo live mo life edie nko na da bia ntokwa wo social media so eti mo beja mo sister ya mana ko akosi da ben na china bibi tu no sesi a mo san begina social media so abeka se Ghana for mo ame mo mpa ye ma no 1 gig jime so e na ba ko no de san siama se mo do na Agradaa wo no kuremu a mo ne ne nkasa matese ye se wo ne kasa wo ye frɛ ne sen wo ntia futu se na Agradaa pa se wo ntia futu a mo connect ne ma me na menye ne personal assistant on social media so se me ye na Agradaa personal assistant on social media so 2 months time social media nkro metena so kra me kasa bi e me kontokwa ayedin asemo a ya mo nya mo sister kama nyame aye na dum wo sika ne ma ye fine mama mo si bibia aye okay mo live mo life mo kurukura mo cars mo enjoy life mo hwe so enjoy life no mo sister na ware enkoso ne mani nya mo peace of mind na ntokwa na doso enti 1 gig ne jeme so ne ye frɛ ne sense ama se mo do maame no no kuremu a mo ma ni mre na mo maame no no ntwe ne ho free social media ntokwam enti ebe he den se boys ibedi na temu a no amu ebe he den bloggers bedi na atem no amu a ebe ye dan mo ma mo ho poebe 1 year obi a wodi na tem bia no bejai so ati ase emu ho ba bi mi hu so watch sales ni ade no na bi wo ho a wo hu se bloggers bi no wo ho a every blessed day bia asem bia nsi wona Agradaa ho kra on be ba be twere se na Agradaa yi se yo e na Agradaa yi se bi wo ho timu se asem bia nsi bibia my nothing just on person mo tete ma me ne keke na bi no ho mo de YouTube ye friends o mo videos ko go YouTube ne ho nkro ne ba keke nti just to disrespect and harass the woman. Eyedin asemo. Mo na mo ye mema miensa wo se mo sorigina. Mo ba besi aba ko penka mema miensa mutimum. Da bia wote life anu wote etem na wote etem. Mo ne ntena se mama ye do bebre na nso enough is enough. Mama nso so ntokwa no so e ma na nye west. Enti mo sa amrante miensa. Mesra mo amodaroma. Mo nsole nyina. Na mo mo amaame no. Na wontwe no ho free social media no so kakra. Na ne mma nkwala twotwo fefe wa no. O munya asomdwie. Why? Na mesra mu bloggers amaka nyina so say me pa mo chowa amodaroma mo momodia na ye frɛ ne sen said ma me ne kase wo jai entokwa na mo nso mu nyai na mo ntwa so na sem bia amfa na sem nko so ati asem na se said de be ya asomdwie beba na social media no so no anigye aba wo so why yesra mu ama me no sa na me ka na anigye aba wo so ama me no ntokwa ne dɔɔso frustration ne dɔɔso atro ne dɔɔso enough is enough muntwa bi so na maame ne ma eni ne kunu o mu hia ye ka ne sen peace pa maame ne ma eni ne kunu monwene ho wo ye frɛ ne sen 1 gig maame no ni nua no nti wo de wunim problems ni nyina wunim kwala ne mo go through nyina mo ma maame no mo moa no
na wonyini hu mfrim so so esofo maame a sofo maame fo ebra no enye no na oboi meti we mepena sempa nanso ne sube bi a wode to social media no so no me kon no kra se me ne be ya adamfo personally social media so adamfo dey different but physical adamfo se me frɛ no obe frɛ me ye be ye friends no me kon no se me ne be ye saa na obi nipa bebre so social media so bi ohu a maame we nka me pena sem nanso ne niema bi oye no social media isu nti mitimi ne nya adamfo ma ne nye eno ho asem na me ka se mentano je se me wehye se nka obesesa afri ne niema bi ho na wonya na somdwe ne ebuo bi fata se wo se ba ne ho asosofo maame no etimi ba ne ho enti we de me de mu besi ha me se makasa che 37 minutes ni akire enti no meja am for now medam ase AdwenkyereLady ni me gidi ye se mu beti ase me wa super ma ha se me bedi do obi atemti wo a wuti within o video emu bia no mpa cho me ni woni ntokwa I'm just expressing my feelings na me do din example me ni ha se me ni obi a ebe ko ntokwa masana social media eso 19 kodwo ho ni mu ni se me meka obi antokwa me ni adagefo ntokwa bia me ni obi a be ko na me ni otan so ema obi a me I wish se nka ase Ghanaians ya be hia wo social media so a wo country we me wo country enyina ya be hia wa ha ke de ani gie ne odo ebetena ha nanso wo tiny ahom ya pese me nkuminya ene chese nsamfu binti no yentimi have fun with each other uno obi koya adamfo se at the end of the day problems ne konkonsa ne ntro a obekwa ko die gu so backstage no ubehu se wuti bia na obisa se na adan na ma uni ani gie kura se woni Ghana ni kura be adamfo bi nanso ye dan ya ye Ghanaians we have to love appreciate and support one another or tiny manso konkonsa atro no adoso minuano mommy support yen love yen cherish yen appreciate one another na otan toko hunu konkonsa atro no yen twetwa bi so na have fun social media so why madam ase